Assalamu alaikum. Iniketi miongoni meza bichu dizo hanguzo kan doha vanu do ngoza mdoka wanababa hadisi hula. Shaleo mfanyo esprit ne hente message yinu ike clair. Tibo ngami bien posé. Menanzamba wale hindi. Dokana hadisi ni ija hadisi ya samunda neza jiripia. Je rentre pas dedans, ça me regarde pas. Chez Katsuno Rongo Makalima, Tunokanga Jufan Imura Juji Adjunjibi, Damura Gatibea. Armadi Sinus par sa menace rare. O amado sai dani para heureusement ça dit bon kajele ozumi mina ham parce que j'ai anzan jazifanya abo kajele wana luha zai kajani menace kajani ya hadisi normal ri aranti hadisi pia nga registre nga ya même si ado hana message tawala yezima mais kada kujua mtu akawezima ze message pia ngizo tizigarde ya bilinga bo lo mayot tujula dindovi uo habe hatsina be hapiki bo konsum calcul hata lo mayot parce que wambara mduka idoro atafangu wambe sengu jukudede be hanyigangi ho Mwenyezi Mungu mzima ni amini Mungu wetu mtovu alafu ija leo ngabo ambwa Mzee Alitam. C'est déjà au ça. En parallèle, tous les messages que j'ai enregistrés, je les appelle, j'ai toujours enregistré. Ou on a demandé un peu hadisi vakayao, ça y est, il y a un jour, même pas 2 jours là. Tu as un bid, tu as un générateur. Tu m'as beaucoup de jours. En fait, quand j'ai parce que tu utilises un accepté to. Afu bona tuto a chauffe a réalisation amade na habe hadisi nga enregistrer chanson du jata bona pas on sait jamais le soni afu on hane karande vare vendredi no be se ngon de ra manen ko de mbio kanano mimi tina uji de place na wane par contre kawna to joba nunju kaya be saison ngu kaw nga jo hamkini cha mimi tina joba nunju kaya abanga mina ndongo nanzo nambe rekawa muziki wangu mrembeba hangu mremjomba hangu mjunike respect ha de amado no hambokana nga muste abun sufaria sheles joka ba mufari ka hu jarma hadisi janam nayin hanugo be kayawo joko jawan interview be ngwanzo jewu tahen ko de awli seliyeze juheru doka huja ikangu na provokana gam hadisi na da samra o gam hadisi na de ya saidi mananu akwa zamba katije mana shwa hotiji ngona dro reagis elu joka hanzo reagis seka kutsina abamu hambokana je tranquille soif e vendredi hamba to jirangara ndahobi e vendredi tsina huja bahar par contre from dunika id ngabola mana masam mahamu wala kaush humabokangu ntao shangu do shida fa tartibu ya wisemund ya mba hanulio abayo endesni hunika ngojani paris harma u mimi ngamni ya plantanta haba déjà tout ça il est chat sur no yango complet ngulo jano de porte radieza ukana ze video ntina to abange ngamni de reaction ha vanne vendredi e makusha na kufanya video yin tikaifanya ni hense ukana onondo araro alhamdulillah uyi hamba ni parisa yo kitino la hula nguni mwenye mashuhara amona amene manya ngatimo pia mashuhara ngo tsanu ngai aminga ni minda jani menya na kangu ni menyo la mefanya zivyani keja oni halini lia ndo jenna nzao ikaye woni parisa nekena mnaino mjuta sama kam fanju tama kalima kadajibia baadhi harmoni yenye shainu faminzima kawe beha mina sindaro apotika oblige ne henso shahidi hum basi wanadamu ezahe dukana izo nyinyi mwafanya pia ngizo enregistrer reapeli na hadisi mina wi mutijidi alita ama bisebala jau sasa ngaya enregistrer yo na hadisi mina saidi ngaya enregistrer yo wayulo majoti antininya ngaya enregistrer abange narju hildandaw wassalamu alaikum ngombo jo garder hangu tsena mimi si garde zi parti zombi Siwaje Oritsona ziridi zao Siwaje Noko ziri ghafiri shao Rijize za unai Murazi kubali Noa timboze nai Rewaranzi siwaje Noa timboze nai Wezi di mahi